ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانی لهاوردور جیهانی، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا هون همو بخیر خوشی هاتن برنامه ما دنگ دیاسپورای. تماشاوانین هجا اما ایشب لسر پیمانا لوزانه لسر دوزنامه دیا کرده و سری لیدان وان یاج بو یونایتد نیشن یکیتیان نتوان بنرخینن لداخواز و پرسپکتیوین وان لسر ویم جارگ گهدار بکن. دو پارێزەرên ji Bakurê Kurdistanê birêz Ridwan Dalmış û birêz Hişyar Özalp di salvegera sedsaliya peymana Lozanê de li ser navê dezgeha Diya Kurdê ya li diasporayê ji bo naskirina mafê Kurdan li dijî serokatiya Tirkiye li mehkemeya Tirkiye doz vekirin û dest bi prosesa hiqûqî kirin. Lê serdana wan him li dadgeha heremî him li ya bilind hate redkirin û rêyên hiqûqa navxweyî li pêş vê dosyayê hate girtin. Li ser navê Diya Kurdê van parêzeran daxwaznameyê radestê Komîta Mafê Mirovan ya Yekîtiya Netewan kirin. Ev komîte kontrola mafê medenî û siyasî ya navdewletî dike ku ka ew dewletên peymana Lozanê îmze kirine vê peymanê cî bicîtînin an na. Li gor peymanê dewleta Tirkiye Mustafa Kemal Atatürk û İsmet İnönü di dema civîna Lozanê de li ser avakirina dewleta Tirkî ya niha gotibûn ev dewleta ku wê bê damezrandin him dewleta milletê Türk him jî ya milletê Kurd e. Mafê kolektîv wê weke hev be. Lê hezar mixabin berovajî wê ev 100 salin gelek Kurd tune hatiye hesibandin û xwestin hebûna Kurdan bi tundiyê jî îmha bikin. Belê Diya Kurd bi rêya awqatên xwe dixwaze bi vê egerê peymanê ji aliyê Kurdistanê ve leğû bike û ev peyman tune bê hesibandin. Wek tê zanîn peymana Lozanê gelek berfire he, beşa perçekirina Kurdistanê jî beşek vê peymanê ye. Peymana Lozanê di 24 tîrmeha sala 1923 de piştî şerê dinyê ji bo parvekirina welatan di nav welatên di şer de serkeftî û yên wenda kirine de hatiye îmzekirin. Welatên wekî Brîtanya, Fransa, Tirkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya û Yugoslavya kevin hinek ji van welatan e. Belê temaşevanên hêja dozvekirina Diya Kurdê di warê lêpirsîn û lêkolînê ji aliyê Yekîtiya Netewan ve hatiye wergirtin. Bi hejmardayîna li vê dozvekirînê jî ev dozname tezcîl bûye. Em ê îşev li ser vê doznameyê biaxivin. Îşev mêvanê me yek ji rêvebirê Diya Kurdê birêz Mehmet Tanrıverdî û yek ji her du parêzerên Diya Kurdê birêz Ridwan Dalmış mêvanê me ne li stûdyoya Çarpel Medya amade ne. Hûn her du jî bi xêr hatin. Serseran serçavan. Êvar baş. Êvar baş. Birêz Mehmet Felê serçava sersera. Em spasiya we dikin ji bo ku hûn îşev dikarin beşdarî bernama me bibin û spasiyek taybet ji bo te kek Ridwan tu çekî bi îmkanê teknîkî zehmet beşdar dibe. Lêvîdarim înterneta me têr bike ka em binerin. Serçava serseran. Belê em bernama xwe dest pê bikin û em bi pirsa yekem ji birêz Mehmet Tanrıverdî dest pê bikin. Ev fikra ku Diya Kurd dewleta Tirkiye bide mehkemê bi were kengî û çawa çêbû ji ku hat ber hinekî behs bikî. Belê wek ku anî ziman piştî avakirina Diya Kurdê ve konfederasyonek Kurda me 2022 meha yekê Stockholmê ev konfederasyona ava kir. Em ketin hin çalakiyan me komisyon ava kirin grubek yek zî komisyona ser karûbarê Lozanê çünkü pêşiya me piştî salek peymana Lozanê umrê wê biba 100 sal. Me xwestin çalakiya pêk bînin. Zivistanê yani belek
سالی جوینک تیا کردی لآلمانیا لباجار ورسبورگی کمیته ریبربر و کمی اندام مجلس تیا کردی راجیابو ملوی درزی بود عبد کلی کسی نظامی بود آن زلالی نبود کو پروسسی چواد است نخواست حقوق ناس طرفین کو پیمان امضا کردن نامک وکی بشینن فکر بخواه جه اندام مجلس دیا کرده که علادین دیرکی هات بو جمرا بحث کرو بو هین بروی سالک لی سرویزی نزارال بو جبرکو ام حردوزی نه حقوق ناس بو ما نزانمی بو سوسیولوگ یاشار عبدالسلام مولوزی فکری وی هبو لی ریاک و امی بچه سریلی بدن نزارال بو بهاره يعني أنا بشتي بيت جوينة أو فكر سري مذهبو من أزجريان كشيار ناس منك محبو مجرى أو فكر قد يعني نكاريبو أكتوال تشتك بقول أنا كونكريت أنا شو هذا سبيك بيانا قد بشك وقت بدأ من بشتي سي حفظة شهر حفظة از باورم دیوی وقتی دا بکک رضوان و شویری بو گوتن معرف کاره یعنی ری هیا ما نیسانی بو از باورم 2023 گوتن ما امیر ریو سابقن ما هفتو تمام کر جبرکو فورمال گرک برپرسیار دولتی ایک دولتی تمثیل دیگه اوزی سرو کمار بو وکو انی زبان نامك تخص نامك مج سد كماري تركيا ما خاص وما تخص كو بروسيسا نافخيه حقوقي لتركيا خلاص با ام ريا جمره باب ريا كوميتا ما في مروبا ايكيتيا نتو ذبا وبراسيزي وصابو اللي منها سر صعوبات بكري. بله سپاس از جبرز که رضوان بپرسم دما تکلیف هف تکلیف جوار هات ریاکسیونا و چه بو جبو سرلدانا ویدوزی یا بله يعني هنگام هفرا امو كيك محمد و قبولن ويديا كرده ام هفرا كتن ارتباطي راستي يعني زلالي سر مدى جيتونا بي ام چوا يعني ريغك چوا ام تعقيب بكين بس پیمانا موافق مدني وسياسي يعني طبعا مال طلباتي خودم پرورده بیتی بی و خبر مش موافق سلف دترمیناسیون یا ملاتا خبر مش جه بی بس من زانی ام چه پروسه تعقیب بکین بس پشتی ما بشکل لکولی ما سر کر ما زانی ما فهم کر دولت ترکاجی 2003 يعني التعهد ده بيلاش فلتر يعني قلت اگر يعني دجي دولت من یک گروه پیمانه مراجعات بکه از وکی محکمه بریارک بداین از تعهد دکم از یا محکمه بکم يعني بریارا بدتن از جیبینم پشتی با پروسه خو يعني چه گاوامه باوجین چه همه حرکت بکین منو که کشور ما پیش من نوباره خود ما آخفتم کرد پجرا ما حواله که محمد و که بلال و ین دیا کرده ما الوارجی شورا خواهد کرد و پشتی ما خاریتا که چه گاوا می باوشید ما او اشکاره کرد پشتی ما اشکاره کرد طبی پیش دعوا حاد بکرن اداره محکمه سیا انقره اداره محکمه سیا انقره جی راستی اویدی کرد یعنی هنگام بریار دایی گوت ترکیه ده چه مقام تنه و بریاره هوا بینه جه يعني ترى اصلا او گرکچا محکمه آوا کری دیجیتال ما نه گرکچه حقوقی بی یعنی چه گرکچه ولی حقوقی ندانی حاله یعنی نگوتن کرد نحقن یا کرد نکاره مافی بخوانزن یا کرد اب مافی نه شی کرد نروای مافی نه نکاری چشتک ولی اویدی بکن یعنی نگوتن پارچه یه دولت ترکیه نکرد
سنه قلتن يا والله شو مقام تركيا را نينن في داخوزا هوا جيب كي يانجي يعني değerlendirmek eser beki رابي دعوة مرات كر ام شوي محكمة جورترين دانشتاي بيجري دانشتاي جرات كر بيشترات كر صايدي جوبك تركيا يعني الحدود تركيا جوبك تبو بيجي نامو ماجي مراجعة يعني جارنا اشتا اوليه يعني قاموا يدا بحث كن بيجي او اشتا اف پروسه ترکیه تمام نکرد یا ما حال بکی هاتیه تمام کرد چونکه حوجه نبید یا مراجعات آنایسا محکمه ترکیه بکی مرابی ما دوسیه حاضر کرد و مراجعات کمیسیون کمیته ماف اروپا بیرشمی فیلتر ما کرد وی شکلی نا پروسه روید چید بله ام وگرن که كك ممتن ربردي مناكم بفي رنجي هنا كملتك بدولات بريا كتير نتوان هن ما فهم بدسخن يجب بدسخ استبن أجوا هرد واد برسم يعني بخواي من ناي من بيرامن اللي قالوا تشكوا هي يعني هم هيفي بكن جبركو بركيفا ما تجبو فيسر لداني تشكوا ري هيفي كوري مازن هم كارب بكن بله خبات به هیوی نابه جیانزی به هیوی نابه direkt حرتم هیوی لکن و شرعی خوب کن براستی میناک هنه يعني القناة والسويدي هن ملتين بتشوك اكسري ليدانا هنا كاكردوان جبركو حقوق ناس وحقوق ناس ما في مروبة كاره نمونك بدا اللي هون مساعدة وقت خوازم دقوتنا لسر زيلا بكم سر كوميتا مروبة قالوا دادكي هنا دادكي يعني أورغانيك اونوية يكي تيا نتوانا كوميتا يعني إنجليزية وي كده human rights كوميتي يعني هناك دبيجن كوميسيونه بل كوميسيون زي هي اللي كوميسيون كوميتي جرك مرف نابها بنخ كوميتا دولتي كو بيماني مذكريه وظيفه وهي كنترول بك قالوا تشتيك البيمان ذا هي بجهتيني يعني ناين انزي شكايتي حملاتيه البير بحثك بلاد هات كرن كبلاد بردفكي مجلسة ديا كردية جبر جبو حقوق تركيا دعوة بكارم بكن حملاتية تركيا بفيسبوك وكالات بده باريزرا هرچقا بمنابع ديا كردية ما دعوة بكرب لتركيا شخصك كبلاد وك دعواجي وك حملاتية تركيا وكالات دعوة باريزرا لي دعوة كنها ام دبن كوميتي دعوة إيجالها دعوة كولكتيفة إن شخصية دعوة ديا كردية المراجعات أخذ لازمة عنية زبان كوميتا بخوا حيجدا أنداما بيكتي أوزي نونرين دولتانا جدا جبو 3 سالاتين البجارتن لي هن دولتنا كو سي سالة 40 سالة أندامتيا وان دوم ديكاليتي جوهرتن حقوق ناسن كسي سبيل بوليتيك قدنا لي بسبوري بي إشينا نابا وان دازي جروبي كار هنا سروكي كوميتي هي سيد حب جيجاري بي هنا كوميسيون نابا كوميتي دا هنا و اف كوميتي بخوزي الجناب الجنف سويسري كاردكا سالي سي جرازي الجبال وكو اني زمان دعوة ديا كردين ها لورا روجن بيش ان انفورماسيون جمع خواستنا در حق ديا كرد هرچقا بنابي كونفدراسيون ما دعوة فكرية دعوة قلها جراني لباكوري كردستان جبركو سر قزروان هاتي ليسكن تاين كرن سر باكوري كردستاني زيدا ما باكوريا على قدر ذكلي لوزان بوية برشكرنا كردستان تباهي الكردات تاب او دكا
يعني دەستپێکی دەخوازم بێژم ji بۆ wê ji partiyên siyasî hetan rêxistinên medenî şexs gerek xwediyê vê dawê bibînin û piştgirtî bidin me lê pirsa ku we pirsîbû gelo nimûne hene ku belê ez bawerim Kekredwan nimûna Kanada û Swêdê ew ê bîne zivan. Belê Kekredwan deng tê gelo روزا خانم بله بله نه روزا خانم tabii komite bejine نیو محکمه یعنی tam نوک محکمه نوع حساباندن نوک İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa'ya bas نیو محکمه ته حساباندن ama Türkiye taahhüt daya yani gutiya çıbriyar bide az cebece bekim falan tabii komite dem در حق و مافاده یعنی مافی سلف دترمیناسیون ده yoruma işaret kın yorum xo işaret etin yorum ji yani harita ki dane peşama engo komite değerlendirme ser sel hakkı mafya sel determinasyonu evidi bi ki yani ve çı kararı biri tabi komite beje ev hakka مافی ندادن یعنی تو خوش دولت که جدا بکی تو خوش وقت یعنی تو شفره دولت که آوا بکی یعنی اف مافی نه و معنی بس دی سانجی هنگا یعنی اف حق کلکتیفه دوی پیشی وکی یه مراجعات بکی وکی کلکتیف مراجعات بکی ایجا حتی نه راستی چه نمونه و تونه بس تنه کانادا مالاتک اف تزول دریلید بدن yani yerliyen Kanada'ya müracaat کرنا له ودا اویدیک درکتیا اما اوجی وکی ekonomik self determinasyon مافی وای ekonomik self determinasyon در حقی و در له ودا بریاردای komite و حکومت کانادای جبیجی آنیا yani dünyada وکی ارگان در حق سلف دترمیناسیون ملت دا بریاره که برتن اوجی دیوانا عدالت نونتوی اوجی گردای بیلشوی تره یعنی ترکیه بجنه uluslararası عدالت دیوانی تنه او بریاره دارد خیلی بس بریاره او داره خیلی نه گرداییه یعنی تنه وکی توصیه وکی شور بریاره دتن مثلا در حق آواکرنا قصوای دا دولت آواکرنا دولت قصوای دا بیلشوی جتر گورا بریارا عدالت دیوانی ناونتوی اویدیدا له وادا دا یعنی کمیته طبیعی وقت مگوتی تا اشکره نکاره بجتن یا بلا ملاتک کارش به دولت آخوا جدا بش فرا دولتک دی آواب که اویدی ناده بس دی سانجی değerlendirme ki ser baki yani ve bejten ya işte Kürt self yani self determinasyon hakkı koya hünderin yani ya çerçeve Türkiye'de ne kadar binince böyle denge metetin böyle denge te pır hoşte self determinasyon yani böyle yani bavarım böyle yani lüvedere tabii hengama dilekçe doy evdi meşkoyto hükümeta Türkiye kirima gutiye yani devlet Türkiye ne devletek jbu malatoya malata jbu devleti evdi ki yani malat tabi'i devleti hesabdaki ne devlet tabi'i malata o zulmiye ki asimilasyon ediki temsila malat Kürt naki devlet Türk temsila malat Kürt naki دخوازه و غندا بکه و اف ظلمی و نخوشی دولت ترک اف 8 ساله 9 ساله yani بنابر بردام دکه و اگر دولتک بنابر ظلمیه ملاتکی بکه جبو kimlik و جبو etnisite و مروب بنره صلحانه مروب نکاره و پروبلم خود چاره سر بکه ما فی ملاتی هیچ جدا ببه ایجار اویدی کمیته و قرار که بده نه
ام جی هیویا وینا روزا خانم برای گلک سپاس دخوازم جه و هر دیا بپرسم کاک محمد بری هر تشتی هون لگرینا پارێزەر و حقوقناسان راستی دیجواریا هاتن مخواست از وی بیجم یعنی زحمتیه وی چون تگوت از لکه کشیارگریم یعنی دیتن هماوره چه بویا جبر که دوزک نهسانه دیتنا پارێزەرا جی نهسانه او یک و یادن پیش حاضریه و چبون به هبره پشتی که و هفدو دیت و هر دو اوقات دیتن و بجگرک مزن و بخباتک گران و داسر ملیخوه پیش حاضریه و چبون جوار دیار بکو هنه لگور کی جان خالین دستورا وکتیا نتوان ترکیه سوجدار بکن مدهف بیوینا ود 5 خال من لکولین کرم 5 خال دیتن از کرما 5 خالا بیجم یا جی هون بیجن و بیجن چند صد جاری او پیمان خالیاجی و امچا و اب خالانا هل بجارتن از خوازم جواب پرسم اف 5 خاله که گوتن خالا یکمین لسر جی بجی کرنا پیمانه و خالا 25 لسر دموکراسیا تکیلدانا جیانا سیاسی خالا 26 یا پیشبری حقوق قدخه کرنا جدا کرنه و خالا 27 لسر مافی کم نتوان از جتا دست بکم که کردوان مثلا پیش حاضریه و خباتا و لسر وان خالان چبو هنچا و هاتن وان 5 خالا و هنه که تبحثا سر یعنی به دوزه بکم بله پیشا دوزه جی طبیب چه که خبات با یعنی از نبجم وکی اکادمیک اما وکی تو بجم مراقق آماتور işte ما في تبينات چه تکرانین دنیای دا چه آفته ده و یعنی ترند داوی چاوی ین خورم ناو نتوی فلان ما و یه اکادمیه مراسم پیشان گیج لکولین سر کردی بیا اما بس سر بدا یا بکن دوزک یا ام دیجی دولت ترکیه دعوا کولو وکی افسری مرا تنوی حتی پیشانگی مثلا دکترا تزیک گیامه هبی در حق و قاصده مدا اکادمیه او اکادمیا مبت پیدا دکترات کرا راستی زیاده تبکیه اویده کشاند یعنی اکادمی کشاند چونکه جوارجی چقا اکادمیسیان جبن مافه سلطترمیاسون یک کرده جواره تابویه یعنی تشتکی قدخه مرور نکه و منطقه قدخه حساب کرد پشتی هات طبی منو که کشیار و که محمه او هوالین دیا کرده ما گلک شاور سر کردن پچه که ما برفراختر کرد پیشانگی اصلا تنه مدخواستا ام جبو ما في سلطترمیاسون من مراجعات بکن اما پدر اشتا ما في دموکراسی ما في نومنتوا ما في discrimination yani از چه بجم ترکیب بجن ayrımcılık yasa پدر ولی ملواجی برفراه کردن بله ملواجی برفراه کردن راستی یعنی بهتر اما امسر خلا سلطترمیاسون سکن یعنی بهتر مدخواستم بنوی داگرین اما چنگا مرو مراجعات کمیته ایده که کمیته فرم که هیا دم مرو فرمش داگره و فرم رجی اویدی پچکی راستی تانگه یعنی تونه کاری هما بنویسی و یعنی چل سرت ببوری دم پچکی کرتاسی بنویسی تازه خواه بهتر مسر یعنی اف discrimination یا دیجی کرده امسر و سکنی و ما فی سلطترمیاسون یک کرده ام بهتر سروا سکنی یعنی ما گوت چون مشروعیت دولت ترکا نمایه جبو کرده چونکه کرده تمثیل ناکه یعنی به شکلی ما مراجعات کرد بله از همان پرسیج که محمد چی بکم مثلا
پیش حاضریه و همان پرسیم گوشتجی بکم مثلا هلبجارتنا خالان و به هفشه وراندن یا و حقوق ناسان او چوابو يعني ذا شرط ان تركيا دا باريزر دي تنزي براسي زعمت حتى روشاتي غوارتن ل سباسيا حردو باريزر خودكن و براسي حرب باريزر زي نكاريوان هذه چونكو تشتك سبيسيال ميجن بشك انا نتوي ما في مروه و براسي بشتي دسبيكرنا ببروسيسي قالك زختو تشتن خراب ديجين باريزر مزات يعني اول تركيا ديجين حملاتيه تركيا يعني د چاپمنی دا هات رخنه کرن ترک آمادنه وقتا کو ما في خو دعوا ما في خو بكي دبيجيش دخواز الدولة أنا برشكن نظام أندامي فلان ريخستين هتشتي مقارنة أيدس بيدك كرد ذكرن هر كانوا يعني بشتي دمك ما لهفكر ما باريزاري خو حرتم شاورين دس بكرناميا بصروا كومار بشترا بروسيس المحكمة وحتى هات بداوية يعني دعوة نافخية تركيا حقوقي خلاص بو بشترا بشك وقت لازم بو حتى أو ناما دريج جبيس روبال زيادة ورا كرن وما ديك وبحث كرن هاتن نبساندن يعني جي كوميتا ما في مروبا سر مثلا که رضوان نیزبان سر مثلا چالنوسیه کرد گلی کرد امی بریاره که نابن بریاره که پوزیتیو چونکو مافیوان زنینه کو بیجن برا کرد دولت لی مثلا زبان دا مثلا کلتور دا مثلا زنگین بنا عرض ما جبر کو امجی استفاده ناکن تی تالان کرن بسالانه دخوازه مهنه و کنکریتن کاره هند دخوازه لتركيا بكن يعني شوفوا وظيفه وانزي وظيفه بالكوميتي نتني بيشنياريا كارن زختازي زوريزي بدن تركيا طرافك بن بيماني مذكريه جبوي بوزيتيف اللي بي بروسيس دينيرا يعني ابنامك شويه تسمي كوميتي بويا وكوميتي هذا بكار كريا امتني وصلنا هيلن يعني هاجمار جدانه كدست يعني نتني در عقيديا كردي امي جو كوميتا نامك من السنين اندامين كوميتا ولات اندامين كوميتا امي بنابي وان دريل بدعوي بشك بكن جوانا بنفسين وام بشكلتي براسي دخوازن يرك رايا اشتيا كرد وقتن جبه دعوي را خودي دركب بارتي كردا ديمقراطيك بباكوري كردستان دسبيكي او بدعوي را خودي دركب المقابل دري يك بارتي اسكارنا ويزي بيجم دري بارتيا ولات باريزن كردستان تو بارتي باكوري كردستان داخوياني ندايف كما سيك دبينم بس حق بار ديمقراطيك كردستان همو بشنوي بارتي اندن بارتي دم لتركي بارتي ليغاله بارتي كرده هلبجرينوي همو كردن رئيسين سياسي باروي عملي باطماني واني همو دزگين كردي جرك اكتيف بن جرك رنگه هو بليكن جو دعوه حميه هي رايا گشتيا كرد خرط با ابي جرانيا كردا والدعوه كولكتيف هي خرطبه وابي بكاربن انجام باش داخلين ليه البروسيس يدريج بشكل دخازم ببدأ بينم زمان بشتي هيبك تقريبا دي مها نوفمبر ستوكهولم دي كرد كونفرنسك دار دخا مي الويد ريزي تيما ابي كونفرنسيه بسبور وحقوق ناس وسوسيولوج سريخوبيشن وامي
بحثا بيوي بكن چاواکارن هین تجکن و هین خورتر بکن هبی دکن روژن پیش دزگی که ما بحث کرن اوزی داخوانیا بدن داخوانیا دستکی بدن بشکردی بدن دعوا باوا کی خورد بیه آرمانجا بله گلک سپاس که محمد سروکی دیا کرده برز عدنان آقا جان جی ده پیوینه که بری به دو هفته باز باورم ویجی همان تشت گوت که ابنتنی خبات و باری دیا کرده یا جیوان هر دو حقوق نسایه و یا دوزا گله کرده و یا سرلدانا گله کرده هم لوی دوزنامه خودی در کهون گوت پروسسی بشوپینن و حالی گربن هر یک جالی خود وقت تجی دست نشان کر سپاس من پرسا خوانی من پرسک بکرنا لسر امکان و هيا كهم بشجري عن عليكاريك ج حقوقين عليكاريك حقوقي ج حقوق ناس ناف دولتي وربجرن برسيج بهرد واجد كم كك محمد او امكان هيا جي هون دسبيك جي هون بحقوق ناس كرد ترك يعني الدنيا ناف نتوي شورين يا جي شورك يا جي عليكاريك بشجريك هيا تشد بيجي بله دانستاندن هنا بحقوق ناس كردرا هنا بيانيرا بيوندي ما تشيبونا السوسيولوجين كرد بيوندي هنا إقالي كاري ذكن لي كوميتاك انتخابات إنكو كوميتاك عبابة كوميتاك ناب نتبي إقالي كاريا ببروسس بكا لي شالكوان وسوسيولوج شخصية إن كرد دياسبوراي بشخصي جريانا ما بنفساندن بشكرتيا خو بيشكيشي مكرنا يعني علاقة هي لين جرك زلمة. بله. كلك سپاس كيك محمد برسك وها بكم هاجر كو يكتيانا توان بريارك دله كرداده بده وبقى چارەسەریەک پۆزیتیف ریاکسیۆنەوە یەکەم چ بێ وێ چاوە بێ ئەس جو هەردووا دەپرسم برێز ڕدوان تو دەست پێ بکە هەگەرم بریارێک یاژی هون بریارێک ئەس بێژم ئەمش بەرکۆ ئەس لە گەلم و لە پشتێمە و لە بوەڕەمە کو بریارێک پۆزیتیف وەرە دەبێ خەباتاوە دێ ji ber ku aniha doz li wir ê wergirtine û hejmarek jî danînê hûn zanin wextê ku me re digirin me re hejmarekê dî hejmara dosya wê xebat jî bêkirin wekû kek Mehmed got em bêjin xebatek pozîtîv were em ê çi bikin çawa bikin reaksiyona yekem wê çi be vê pirsê te dî pêşangê jî te pirsî Roza Xanım yani hinga dema me dosya xwaza hazir jî kirî me hinek akademisyenin Kurd Diyarbekir me şewra xwe were jî kir rastî yani diya Kurdê ev pirsanda doma em xwe em gelek pê keyf xweş bîn zêde zêde pê keyf xweş bîn çünkü ev neş awqat kire ne barke aslında şerefke û diya Kurdê jî ev şerefe doma yani em sepê qasem ji were gelek spas darîn kekê şiyar jî wek min fikirî netin yani tabii komite براستی حتی نهو زیاده زیاده مراجعات در حق مافی چارنویسی ملت داده زیاده مراجعات نستاند یا بار که پیشانو چمه که هنگام مراجعات کری فلسطینیا جی 15-20 روزا پیشا من مراجعات کرد یعنی مراجعات فلسطینیا جی تونه بی که تکوشینا فلسطینیا جی دنیای ده گلک پاپولاره زیاده زیاده پاپولاره و امکانه واجی گلک جیه مزیدت ترن جیه کرده زیدت ترن پشتی باور که 20 روز 25 روز پشتی فلسطینی ها من مراجعات کرد یعنی مثلا سلف دترمیناسیون ملاتان حقیقتا نال روژه و دنیای ده توپیکی گلک گرمه و هنگی چه بهتر جی اویدیستینه یعنی علاقه دکشینه از باورم پشتی کمیته اب بریارستاند و یعنی اب معاملات دولت ترکال دژی کردا و
اف رژیم ترکیه یعنی مرود کره رژیم وکی رژیم فاشیست اویدی بکه یعنی و معامله و حمی بین برچاو خو یا دجی کردا یا اشته قدخا زمان کردی کلتورا و چاندا و موزیکا و اشترا بجم سیاست و یا آسیماسیونه و بنره یعنی انا زدن و بجه ترکا دج معامله خو بردن کردا جی یعنی اف دیسکریمینیشن یا دجی کردا درش با پولیتیکای خو بردن اویدی بکن و احلال قراری که در حق واده بده صاحب اشتی بریار احلال دا و دولت را دکوه کمیونیکیشن بجنه یعنی بریار جرا ریتکن بجا اوشترا هنده مهلت و هر 2 سالا جار که جی برچاپ کرن یعنی gözden geçirmez بجنه هر 2 سالا جار که مثلا کمیته راپور جا حاضر که یعنی اب قرار دایی بریار دایی دولت آنیه جی یا نه آنیه جی یعنی روزا خانم مشاوره هولو بجم Birleşmiş Milletler ne ki işte Avrupa Birliği yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya Avrupa Parlamentosu ya Birleşmiş Milletler yani yekika navnatavi itibarı dünyada gelek zede gelek mazına yani peşti komitek ya Birleşmiş Milletler بريارك هولو بدأ از باركن دولت ترکان نکاری ولی پاسگاه بکی اویدی که چونکه ده یانجی پیر رئیس دولت ترکیه لقرولا Birleşmiş Milletler دا راوی بحثا دوزا فلسطینه کر و موفوای دولت بونه کر او ظلمیا اسرائیل دجی فلسطینه کارتینه بحثا وید کر اویدی کر فلان یعنی Birleşmiş Milletler itibarı نو دولت دا زیاده بلنده و بریارک قومیت که ولی بسینه ترکیه نکاری ولی پشگاه بکه از باورم یعنی تازگی که en azından تازگی اخلاقی تازگی مورال و بکه بسر دولت ترکیه و یعنی او احلال قراری هاتی ستاندن و به جب ذکرن بله گلک سپاس پرسک آماده کرده بو که از جواب پرسم هما به وانگوتنه تفگیره دای گلو یکیتیان نتوان بکاره به ترکیه جبر لوزانه در خینه بر محکمه پرسامه بو که اکمه مدامشته دست پی بکن و برکه کردوان دوام بکن گلو امکان کواره هیه و تشکی واره هبه نه محکمه کوسان نینه لی yani qazanca بريارك كوميته بستيله بيشيا دعوة كردي بك يعني أرمان جامعة نكرنا بيمانا لوزانه جبركو بيشيا دولة بنا كردي ببي بيمانه وهاتيه كرد دخواز أما كرد بخواه دولة دخواه أما أبا بكن رياوه أرمان جامعة لي بريارين كوميته بيشنيرين كوميته جبو تركيا أبي في بروسيسي لتركيا دا أو إزوتر بكا مثلا تركيا دبين وان مهان وان روجاين مهم بيشي دبيجن gerek دستورين تركيا مادين هر دو چار gerek ورن گوهرتن آنزي تدا گوهرتن چيبه اف ماده بيشيا هبونا كردا دكرن ما في ما قد خدكن جبوي يعني برصفة برصاوة نا اوي مسانك اي تركي محكمة كنك محكمة كوسانينا يعني محكمة هنا محكمة اي سوتش هنا ما في مروبة لأوروبا هنا لاهي هنا شرط وان هنا جرك دولة دعوة شي دولتك سوتش بك لين كوميتا ما في مروبة تركي محكمة ناكر محكمة كوسانينا لين اف تشتديرو كي جبركو هين نبويا جارك يكمينا قابك بيش ورا عابتن جمارا قزنجك بيشيا هندشتا الريج بونا بكا وتركيا براستي تيكا بزوري چونكو
تشتي ام دبيجن تشتي نفوالا تشتي اساسينا ما في مجموعات يستاندن ما في ملتي ما في كولكتيفات استاندن ام تعاون لكن قال لك بوزيتيف تفكرن و هيفيدكن ديلكتشر عند خوازا كما دايا مي هندريويتس تجيبكن وبينن ارمانجن في السياسي. بله كيك ردوان تلسيرفي برسي تشكي دبيجي يا نب مربو يعني روزا خانم طبي وكي كيك محمد قوتي كوميتا نكوري پیمان لوزانه یا پیمان دیا نافدتوی ویدی بکی بس مراجعات کردن ویدی یا بیلشمی رتره وقت مگوتی اگر بریارک بستاندن يعني باسنجك جالك مازن باسنجك اخلاقيه بكوي سر دولت تركيا يعني بينم بيراخوا اب رژیم افریقا باشور رژیم آپارتاید یا دجی راشیکا هلوشاندن و به اویدیا بریارن بیلشمی جاتری هات دست بکرن یعنی پشتی بریارن بیلشمی جاتری همی کسی رنگ رژیم افریقا باشور زانی او رژیم آپارتاید یا ظلمانه پشتی هات ایزوله کردن جواتا نونتوی هات ایزوله کردن امبارگو هات دانی سر بهتر امبارگو سیاسی هات دانی سر یعنی دولتا هدی تکلیه خواه ورا قط کردن اشترا بجم ورا تکلی ندانین اویدی نبی فلان چونکه بیلشمی رتره رژیم و دشیپره کرد ریوی دانی میدانه یعنی از بار کم دولت ترک رژیم کمالیست یعنی شاید بجن آتاتürk ملیتچیلی انگار کردا این کار دکن دقیقا اف رژیم آپارتایست ریوی کمیته که کمیته بیلشمی رتره اشکره دانه میدانه از باورم باسنجک هری زده ویب که سر باسنجک اخلاقی یعنی ایدی ترک نکاره هرن یعنی رئیس آن کاره هر ویلاشمیره تر بحثا فلسطینیا بکه یا بحثا کم نتوک دی بکه و کردا پشگوه بکه سپی قصه یعنی هیویا مجی گلک زده اتکارم وات شتا بجم بله گلک سپاس دسي برسي ممانة وهدي متنداوية برنامج كك ممات بحث كره هناكي اللي دي صار خوازم ببرسم وبفيه الوسط أخويا وبفيه الوسط أخويا وقديا كرد وهن هردو دوز جرم بيجني أجي هردو أوقات وجرايا قشتيا كردستان وجرايا قشتيا الدنيا يتش ورقرت أم بيجن كك ممات هون لأوروبا ديا كرد و هلوستك چاوا ورگرت به دوزنامه و هون هر دو و کردستان هلوستک چاوا ورگرت پوزیتیو نگاتیو دیجوار گران چاوا که من بدهنه که بحث که بس خوازمون دیسا بحث بکن يعني بوزيتيف يا نيجاتيف يا بيجن وقت بيجن هم خيال پرستن يا چه يعني چه بو چاوا بو لا خيال پرستن يعني مديا كردي قسمه كوان بحث كر يعني روداو هن مديا دن نبساندن انترفيو چكرن گل پاريزارا گل نونرن ديا كردي رپورتاج کرن انجامی پوزیتیو بون دنگ امریکا بحث کر دویچه وله اینترویو چکرن یعنی ترکا هر جار عجز بون خود شانه دادن کومنت بچک عجز بون ترکو دویچه وله تلویزیونک قنالک ولات آلمانیا نه چما الجل كردا إيش ما مفتوحازم تشتاعي قالكن قالوا انترفيو لكن عزبونا خشاني دابو ليه قالك كاردكن هذا زلواندك بله قسمك ميديا كردي بحث نكر يعني از لبيت ريت خاصم رحنا بكم دورا ميديا نيزي بي كا وريدزكي وان اللي قال بحث نكر الاسبيع
براسي شرمزار دكم چونكو اف دعوة قالي كرده يعني نوچزي ذكرن ازيا تشك او دبينم كيماسي وخرابي دبينم كرد جرك دعوة مصالح خدي درين چونك دعوة كولكتيفة يعني البروسيس هين دوم بكا چاپمنیان اوروبا قسمت وان او دا لی وقتا کو انجام درکبه میجن اشارت راپورن کمیته درکبن آنزی تشتکش بو چاپمنی درکبه صدیسه از باورم و هیوی دکم کو ای دنگ بده و جبوه کارمی دوم به پیشیامه پشتی هیوک وک مگوت کنفرانس هي او باش کنفرانسی سربي دعويه ونامي مي كو امج نامي كوميتي را بشينن روجين بيش امي ريبكن بزواني انجليزي حجده اندامارا حجده ولاتي كو اندامي خو شاندر ويدري وكوميسيوني كنافا كوميتي دا هي امي جوان رازي وكن ام دخوازن لجنابري هفتيترا قال اندامن كوميتي ما في المروه بيك بينن ان بيودي دانينا چونكو بروسس ادريجبه و امي چاپمني كردي رايا گشتيزي اقدار بك بله گلک سپاس کک محمد از باورم پرس هبون از نشاش بم که هلا هگر تکنیکری ما پرسه کجمر بین سرکرانی از باورم برز محمد ارمیش پرسه کربو کریه تبیجی پرسامن جه کک ردوان را وک آلیکاری جبارایا باجری کرن آنا آلیکاری جبارایا باجری کرده کرن آنا مباش آلیکاری خواستن آن آلیکاری ورگرتن آن باش نایفهمدم هات فهم كرن همزانا يشتغازن هري كيك ردوان النخي نا والله شو آلیکاری مناس دوندن يعني حقیقتا جاری تو بیجی آلیکاری تکنیکی یان تو بیجی یان مثلا آلیکاری ما بکن چه بار مسئله بکن چه ولی چه نبی چه نبی بس المجاران سر نوع هندک بارو یا طبعا گله که مروف پوزیشن بارو جی بینه برچاوی بارو ترکیه ده قرومن فرمینه یعنی نکوت بیجی ولی قرومن özel kenyon evliliğine falan bir şekilde fermine yani rasta hani baro dudu yansel magaran evlilik kirin yani gutuna malikariye şey am troisième malikariye bin hava bas bıra hakikaten havca nebi çünkü o proses خلاص ببي او evlilik خلاص ببي قضايا بي ya behter nefer hatın jmara yani o kamuyo Türkiye gelip haber kirin mazını partiya MHP devlet bahçeli hasar televizyonu gut yani do avukatı xafroşti و havalbenden ve işte hulu kirna falan ve evdi kir hendek rojdamavana makale xweda nivîstin yani gotin ev peymana hatî imza kirin ji bo Tirkiye kembaxiye ev peymana 2003 hatî imza kirin yani hinwele çetkin Kürt tişta danım pêşiya xwe evenê da awqata muracatek hûlû kiriye û diya Kürt jî piştgiriya wa dike yani ev lehîstogek emperyal ev lehîstogek gelek mazine ve Türkiye parça bike en zanım çê falan tabii ketine yani ama ez hûlû bêjim Roza xanım qamoya Kurda partiyen wa baroyên wa kim xwazitin em dixwazîn li were vî yani vî karê evîdî em hevre pave bikin em li hevre bimeşînîn û çünkü karê gelek pîroz e yani kîjan partî yan jî kîjan baro kîjan qurum ji me bixwazitin çi ji me bixwazim dikarî alîka evîdî birîn wan yan ewraqa dokümana eş tere bêjim tabii bikarin belki kemasiye me hebetin hingoma müracaat kirî ve proseyde
بلکه ما خواستر هنه تشترا آویتی بتن او آلی کاری ما بکن و که ماسی ما تمام بکن یعنی امریکارین اما اویدی هلو یعنی بی شکلی چی بی بله یک ممت تشکیتو لزیده بکی نه براستی مثلا باروی از نکارم بیجم یعنی بارو جبرکو پاریزر مزی اندام باروی نه نتیجه دا اندام وان دزگاه و پروسس حقوقی حتی نها بیدریانی نه او کارن داخیانی بدن کارن داخیانی کار سمبولیک به لگلک پاریزر هیجا هنکو خودی تجربه او کارن اکتیف آلیکارزی ببن یعنی باروی عملی باروی که دولمند و باروی میدنزی و سانه فرزيرة كجي جوان اوازي او تزكين سيفيل دنزي انا كرنجي خو بالي يمكن مشكلتي بدن بي دعوامه مشتركه بله گلک سپاس برسا تاوی بکن خبات و جنها و پیوه به چاوا دوام بکن پروسس چاوا بکرتی يعني قوميتا بشتي في شكايت ستاندي شكايتا ديا كردي ديجي تركيا و ارتباط الدولة التركية دانه و شكايت جوارا جيركي و يعني مدة كبيرة و جبو بارسوا بشتي بارسوا يعني قوميتا يتكيو هي اگر yani kemasite de bebinettin Kore bejne olgu saptama duruşması yani hakikat ve tespit bike eğer kemasik Avrupa'da habe ki Avrupa bxonze yani jil der hakkı uygulamak ya taybeti ya dici Kurda da mesela daxwaziyeş devlette Türkop ki beje mesela der hakkı ve evidiye de winçit bejin ve şikayeti de مثلا سپسیفیک از بجم هنگام مراجعات ماف دموکراسی کری یعنی ماده 26 بی موجود کردستان ده قیوم uygulaması yani ملت رئیس شوراداری جدگره و مجلس جدگره بس پشتی مجلس و شوراداری yani رئیس شوراداری جهاتی گرتن ملت هلبجارتن خود کری دولت قیوم تماسید که یعنی قیوم شنو توجه و جرگره و جت توجه کار دیر تدخل شنو قیوم تینتن مثلا کمیته دکاره در حق وداش ترکیه اویدی بخوازه یعنی بچه این معامله کلوت کین اول چم شوراداری کردادا معامله کریه gerekçe evet çine yani pişti ve berseva komite ve beriyar kebre ama bizim پروسه سال کنی 2 سال بلکه دوام بکه çünkü زیاده مراجعات هنه پیش کمیته نه تنف مافه سارانویسیا ملاتاد نره başka şikayet için de işte şikayetin işkence için yen koştunadı için yen ifade hürriyeti bejine yani Nepal'e bigre hatta Irak'a, Jüvedere bigre hatta Arjantin'e falan şikayet der hakkı devletler için. Sebebi kaza pişke rasti barevaji grana ama az barkım sol konuyup 2 sol belki devam bike u heviyama gelek mazına u inşallah emed deri ki vakin em bikorin derik veş peşbere Malatya Kürt devabe u ame xalibi deri rabikin u yani gotine az bejim evvel gelek spas kek Mehmet tu لسرفيات شد بيجي وزي قلتني واني داوي بخوازم يعني çıkar bakın جبو في بروجي من بحث كر اللي مثل داوي بيجي بكم سروق مال تركي يرو وانا خبرتان كرو امريكا وهنكر عقدوا هنا لكاريا كردا لكن يعني مزالبن پیش چونا ما ببيت عويدا امري جو باشور كردستان زي بكر بي انستيتيون او اندا بكاربن ارتياخ انزي چاردر بن مزانم فلسطيني من غلطه
دن جمع گله کمترن چاپترن وان زین ری ندیتیه چاوا ورن وانه اوی جمع ری بکه وقت گفتن از پوزیتیو فکرم و به پروسسی از هیوی دکم کو کرد شکرتی آخو بدن و گاوک پیش کردن و جبو دیرو کیزی نوتک باشه. بله. مگوت از گوتنی ونی داوی بگیرم برز رضوان هون گوتنی ونی داوی چنه؟ والله سپاسیا وقتكم سپاسیا دیا کرده دکم یعنی کرد ملت کرد گلکی بهتر yani va kanala karbine behter kanalın Birleşmiş Milletleri yani netewin yekbuyi behter va kanala karbine çünkü mafen kolektif behter peymanın Birleşmiş Milletleri de yani Birleşmiş Milletleri de hatiye evli kirin cevizce kirin yani behter gelek Kürt kanalın ve karbine yani komita مافن مروفان قانال gelek باشه دری gelek باشه اگر کرد بکارم بکن قانال حقوقیه و گرانیا یا اخلاقی gelek مازنه دنیای ده اعتبارای بلنده دوام رژیما هری داویال دنیای ده از باورتم رژیما آپارتاید رژیما کمالیسته gelek مرو و دشیفره بکی یعنی آپارتاید رژیم آپارتاید ارقچیه بس ولی بچه ماکیاج الخواکریه گله که مرو و دشیفره بکی مرو بویاقای برژینه دقیقا دنیا همی روی وای راستی ببینه و از باورد کم یعنی سرکفتنک کرد و دست بخن سپاسی آوت کم مالا وابا گلک سپاس با بشتریا و برز محمد تنو بردیم بگوت نتایی داوی برنامه خوب خدینن از سپاسیا ودی کم ایچاپل مدیا جواركونا جراي كمينا كو امسر بي مسألة خبر دن ميباني و سپاسيا پاريزالي مدكم و تماشاواني ما وقتا كي بخوازه دوكومنتا و كاريك حتى نها بيسر مال پريديا كرده كارا خو بگينه و كسي كو بخوازن آني كاريه ما بن بسپور بن عن پاريزال بن سريا ايميل و تلفونيزي ام بندا پيمندي وانن و كسي كو دخوازن حقوق ناسن لأوروبا إمكانه وانا لجكردستان زي أمان دعوتي كونفرنسا خويا دوديا مع نوفمبر لشتوكهولم دكن سپاس گلک سپاس ام جي سپاسیا ودکن جبوك هم بشداري برنامه مبون و ببرفرهي بحثا في مجاري كر ام سپاسیا تماشاوان خوشی دکن جبو که هم بمن ربون سپاسیا تکنیکری خود دکن جبو و آلیکاریا مکر که هم به برنامه پیک بینن تماشاوان هجا وک دیار ما ایشه ام لسر پیمان لوزانه لسر دوزنامه دیا کرده و سری لدانا وان جبو یک دیانتا و آخوین وک میوانه ما گوتن بشو بینن پشگیریه بکن ام به هفدور خورتن امور بیجن سپاس با میوانا جبو بشتاریا و سپاس با تماشاوانا جبو تماشا کرنا و ام بیجن ایوار باش کردستان